Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alapdanak ang mga sawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamat kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat ti asawaan niyo, ah. Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursonada ti style na. Naarjod a bakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakat atidug. Tapi nasilpuan na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangi baga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perleng. Oray anyapay na kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong ki balay. Addantun para dalaos kan para luto ki balay. Tano sumang petak ngagpasada. Addan makan asang petak. Addantun para lutaw anak kao. Grabe mo't na kita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nakita at tao Perleng. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, uray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ta lima ababoy anya. Anya, ay nagadun ngay, kan maisa. Apay, adda paggatang mo ay Adda di urnong ko akwartak. Hangam kurang. Iso nga ilakok di nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti babaw. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuang munti partyem. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikat ti makaamaw Perleng. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang. Agsao ka man akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay. Iso apumanaw ak man laengan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga... Wen. Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Katbay ano kayat naman ang ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpot sa kano ginobyo na. Kaasi mo't agbalin nga asawa na ano bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kas giant ti ugali na. Inan under na idi tatang.
Saan ngagtrabaho Apulos iti unag ti balay? Wen nga rod, kanti madi, at dapay biso na. May maglaki din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugalay manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay, malublubatan to'y cellphone ko. Adamat di ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, Perleng. Darasam tama nga no ag off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at tisaksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perleng bakay. Sige, lutom nga rudon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pala ti agtrabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuan ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon, masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kat ti mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Nay, adda ka mo't gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon ninyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makunat ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput di asawak. Saan Apulos nga grek-reklamo da ijay. Un ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak, wun amin kan kuana. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Payanala daw ka itasimbang pat, Cardo. At ang amin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa ida bakay. Sigurado mlaang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa. Amom may tas ka lang ti babae ti biyag ka o Perleng. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit. Si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon, agbabayak pa ilaay. Ay ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wan numasida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, Perleng. Mabitla ang araw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay. Tanasakit unayan ti bukot ko. Anyamutin. Nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya. Saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mo ti kastoy.
Kumusta amat nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasdi nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpet kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpet nga minunay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabaken agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti. Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na tang aglaba iti. Nasingpot-mot lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan tarong bang aguraan? Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay, asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan, Kardo. Mabisin ako. Perling baka adanin na nait nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Tako nam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, ta di mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka ta ina, manak kaw. Sung batang mat wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Sana puro trabaho. Sige, mapanakon. Huwag anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamo. Saan? Si kakit di mo. Diyak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito'y abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay-bay amawn. Gagaangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino ka na kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron ti asawak. Rumbang lang, tano saan? Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at laat tumanga dakaw na ti barsa nga. Mare Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man, tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't kit di nasingpag ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak.
nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay, mare. Nabartag ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngang parte ka. Ha? Labaran nak kit di lakay. Ha? Labaran nak tap lumaw sa awanak. Darasama. Wan, mabit lang perlay. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga, Rod. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay, bakay? Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. Pangusaram iti kwarta, bakay? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabeen, perleng. Ang mga norurayan na kanya sawam. Naimbagla kanyak ta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawak. Tanasingpot day jay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayatan nak day jay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Tinakong tanday jay. Labaran nak paikit di nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang nga rod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kwa na. Pagpalpalabasan na lay ti oras day jay, anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko, amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan mo't manok na. Kasano ko maamakipalaw? Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga busan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay, apay nga itakalangas sumangpat perlay. Oray atawan mo't dakas nga aramida, Cardo. Nan pastrakan na kiititang pulusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. At daouting may kadagiti ko kumare. Anya, kanayon laakastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka, di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Cardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Cardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin uray ay. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Huwag nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar kan kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapagbisyo na laang.
Apaan nakmet nga road no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di a karton. Iso nga tatinangirwar ka dagito. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pang-asim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pang-asim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngamno di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan, balasang ko. Lukatam jay balay ta, ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng, nga manjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki miti biyag mau. Makamu ka. Mayat kid day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaan perlay. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Nabannog akaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kinitatang yung anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutan. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Papanamanan danyo. Ada mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay, ay ada magam amin. Apay, masapul nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na kangarod. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapul nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad madlaw mo may. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat sa pulan jay gatangan. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kayat kau tiag may sa no kasto nga anda papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga. Saan? Seryoso ak. I love you. I love you to kung nambatan Adamot asawa mo. Katore di ta ibagbaga Isikrit huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay.
At balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakanti na ijay. No kayatin nak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No, ngay ipulong da ka dagiti kakabagyam iti asawam. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka dagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunin na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Ah, agpaisaw. Uy, basta aklunin na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino ngay ti papananta. Ay, damagampay lang. Amo mo na. O anya, mapantan. Sige. Sikati makaamo, Daniel. Ni, da kayo mananang. Sumrot kayo Mayet, anak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa yung arudan ako. Ni, rabiin. Napanandaya? Adala na pan na ginatang. Ngamawan mo tun. Diyak makontak ti cellphone na. Ang mga nadaman na sabat na barkada dan Kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga agdanda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mutan ni tatang. Napanandaya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga rudan huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko nga. Naitaman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay nga. Awan mo't karagat ti wallet kaun. 15,000 pesos karagat ti wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat huling. Anya, ayagtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinot ko titawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Isa sikat tinangala. Awan nga ro din nalalak. Ikan aglibak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isubli ti kwartak. Apay nga ya siyak ti pabasulam. Kawam ba ti nalalak? Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay, anya nga ti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita am ti bagkaw. Awan ni nalalak. Oh no. Narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo tapulos tinabatin dito yung wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito yung hotel. Tabayadak tukin ka huling. Aniya! Nagturturugam idirabi edan nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagshot kami. Hindi ko nabarte ka kaun. Diyak kabalan ti agawin. Isa pinaturog na kijibalay da. Asino akong paray. Di mo am-am na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya diyak am mo akong paray. Adwa! Alala, ang di sikat agpulis akaw. Sakto agdigaws tanay. Nagang dudak. Agat arakak pala nga aging gaita. Di ka pa'y ag-text. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag. Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanag kan ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaun. Amo kaun char aramidag. At daawag mo.
Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak am-am mo. Wrong number siya. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huling. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare. Kunampay ngay ka nakiti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Ha? Sardingan na kaon nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Jak kayat nga aga pa kami. Bayad ang arot ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang kwan na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtot ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamom ka wais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Nagdakulan nga. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka, agbayad ka, wano i-forward ko kanibakit mo ti video ta. Tapno ang maum, friend ko iti FB ni baka mau. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar aramid huling. Agbayad ka nga raw, tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kao, anak kao. Alan bayadak tumot laeng. Ay, ada atay iduldulin ko naglakwak iti mulak anateng dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at arak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At daw ti bayad ti utang kao huling. 2,000. Kurang day taoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaeng ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tayo forward ko kanibaka mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayak at taluripaw. Atoy. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan, danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. Ada i-forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ti bagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang. Agsingirak ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Ada nanang. Apay, di na imbaga ka na kayo. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino nga'y tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Ang sing-singir manayin. Diyas kinadya bakit. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko hindi. Tapno di na kung makuntakpay. Ada ita.
Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbutbuteng nala kanyak dayjay tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaan nan. Never. Hoy, Danyo! Agiring ka man! Bigat kaya man. Good morning, bakay. Good morning, Tarupam! Apa yan, bakay? Bigat nga agong ungit ka. Kita man da ito, ha? Tay video may ka ni Huleng. Nangalam dito. In forward ti babaeng kanyak! Awanan kay ti bain! Manangalilaw ka! Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko na siguro. Sana siya na ita. Awanan ka kit di ti bain! Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manang ti kasapulan niyaw. Kan pangusaran niyaw nanang. Ikanak man iti uray 3,000. Tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man. Papukisak to'y buok ko. Pakulurak tapno saan ang makita dagiti uban ko. Kan agpa-facial ak. Ni. Itaman pa yan. Nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan tagpaaramak man mo. Ha? Tilay bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko. Uray utangak niso. Bayadak tunod na kwartak. Agpaubingak iti husto. Tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mato'y bakit kaun. Kasta ko maakanayaw bakit? Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandalaalaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam ngay. Basta, Nay, inalam mo ta charger ti cellphone mo. wan, tamalublo batak. Ag-charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino kay Jane nakamotor ang dagaskan ko na? Anak ko, at daninanang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo ten amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na Anya? Nagapa kayo aya? Saan mait? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dajay ngay naramid kaw. Kung agbalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manay? Anak kaw. Ay natatang. Tapno'y bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang ka na kami. Apay nga minadi yung may katiki na babairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngamawan mo tungtung palin yung akari yo. Nagbabawyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yung ninanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang yang angkas iti asawa. Ay bakit? Apay asino di kanayaw na mangyang angkas kan ka iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man laang. Ibatan nakmandan nyo. Asino dayjay kunak. Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod dayjay alalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Wan! Apay! At reklamo!
Anya, Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki ah. anya. Ay, sinaam na di alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sorry, ngamsaan kan nga ay ayatan. Ah, Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Tao may kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. sige. Padasam ti sumurot iti na di alalaki tayo darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta i-post ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men na di abijaw. Itaan niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya. Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakasjay ti aramidin na? Ayan ni nanang aya tatang. Andaman ijayan ti lalaki nan ah. Anda boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat iti anyaman nga adang tane. Bakit kan lakay kayon? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo ay ah. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Nang kasta pala tararamidan nyo. Imbes nga urnusan yun ti bagbagiyo. Basol na ah. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabaw yan na matinaramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo, apay nga da ka dito. Sige sir, pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawak. Ang lalakay. Ay, mabitaang. Apay danyo. Idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka matalaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw, tap nagnakam kayaw. Pangaasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y ah. Ha? Ala, surin. Naaramid ko mailati kasyay, kapukan ka. Ay, basta ikaray, manimon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan, ngam kastoy tar aramidin ta. Naitang arud kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamat, bakit? Sure talaga. Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton Bayadak tumulaang. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din si utang ko. Igulpik ta bayadan. Promise. Ay, kasanungatan.
Tanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga, Isikreto, Rayma. Sige na, maasik ako mama kanya kun, Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limag asutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mang amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limag asut. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagas na. Una yun day ta, Jem. Nagpintas nga lugan tinagsardang di tabatong da insan, Rayma. Asino nga tadakin lugan di ta, amantay lakay. Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak mo tan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan di tan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taaya? Ay na, in kalamagan atap numapnag ka. Madamdama basita na kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kadagos tita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutong. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko. Kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay aday ja brown. Wen, iso, simmangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon. Ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran. Di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti ado ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot. Dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awang ngay. Ita kailangan nagkita. Awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mametan ay maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamenta kita mamajaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lai jay. Saan da kamat nga am mo? Nga apaya sumurot-surot ka. Makiam amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na ornungan ti muranta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamot ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ay, wala nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wen. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw.
Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Ha? Una. Kung nangarod nga pasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, Syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ha? Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Ha? Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Areglado. No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan ko latan ata kaasi mo. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anyat tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpet ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ha? Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rud ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na yata agpasyudadak manay. Tanay, adupay tiya si kasuwag kay balay. No kasta. Pimanawan di bayaw mo, insan? Wanje ma. Kat nalpas mo, hindi daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka ada gusto jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rud manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manen insan. Karibriban mo sa manang Jema. Kan pinatidog mo man takurimat-mat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan ata na nabayagan na jak pinasilpuan na gito. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan na iti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagijay impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalamon di bayan mo nga mong kasta ti bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay luti da. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat dagi ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Naminsan mat la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun dagi ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat na ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribong. Taitad ko no madamdama.
Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Ha? Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na magjay itad ni anting aw tutangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno ng aktisweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, noing karek, talagang aramidan. Lukas ta, imutang kan kadadya adye maansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan nakan ka. Ay nagloko mat dadya ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tada pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Ha? Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti intad mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmat amo nga dagayam sigod nga utang nakan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, auntie. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't na di ababae. Saan nga taamabain iti kasya nga aramidan na? Saan siguro, auntie? Nairuwam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagat mo't di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, auntie. Kitaan nyo kani, kunamulan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, auntie? Jakmat masingir, taagungot mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, auntie? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da di akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam numagipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimot nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasanong ay Gemma, manabulan ang tintad ko ken kaapawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No da kwartak, tata. Sana mabalay ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga mina nga sa asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Day utang mula ang ti panunutag. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto madagiti bukaw tayo sa tipagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Sana ka pumanaw ditaw, aging ka dinak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramidag. Anya? Oh my God, ngamihinan aya, Jema. Di ka lagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga, awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jeba, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man la dita sila dun.
Ibagam nga awana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Uri ag naidda diti balayan amang bantay kan ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwag, awan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarot ag gunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapnoad na pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarod master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasano akaon. Jak pumanaw aging gadrin akbayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka maray ma! Imbaga lang aron nga wang kwarta kon ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, taysot pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang ngarod. Ada pagpaarjud mau. Ngam awan pagbayad mau. Grabe mal, tikas na nga aramid mau. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir. Ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglemengak. Isaram ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya kadagos iti silid tanan daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta ma-stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiran, ta ijay ti paglemengam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kijay ngay, kana sino ko makadwak. Dwata kuyugan na. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo itanyaga pungay. Dituyen unag ti paglabaak lakay, tapno makalabaak latta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban! Ay, mapana kung dita silid! Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang tipa nagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbiusak mo da kanayonan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Yaglamang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbutong akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka? Sayang Agtrabaho aka. No adama sobra iti kwarta pang isalda ko. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti ang nanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kasla ak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabaling ka. Tapagbiag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, inton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo nagitaut utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko. Diyak to umutangan. Sa apel ako mga ron, tamatakdaram tayo ta ka rin. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga.